Di salên beriya şoreşa Sûriyê de û tevî ku hejmara Kurdên Sûriyê kêmtir bû jiyan ha, lê ahengên 12 Adarê bi awakî berfireh dihatin li darxistin û ve denga wê di dezgehên ragihandina Kurdistanê de gelekî diyar bû. Lê niha û piştî vê hejmara zêde, ev aheng bi awakî berçav nayene li darxistin. Li Hewlêrê jî tevî ku Kurdên Sûriyê li benda wêyekê bûn, ahengeke merkezî û navendî ji bal hêzên siyasî ve bê li darxistin, lê nehate kirin û bi tenê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê û Yekîtiya Nivîskarên Kurd ev yek pêkanîn. يعني ملت جي احزابها بيدرن دوی بچکی هاج ملت هاوی برگو ملت کسک جاوه خناده ملت هر یکی و کارکی دیگری راست هر یک کاری ناکه دنیای د جدایش کار ایدی بس ملتک هيا جاوه هم قالوانه کنه و یکیتیا وانکه وەکی din li kampên cudayên Kurdên Sûriye li Kurdistana Iraqê ahengên 12 Adarê hatin li darxistin. Hin ji wan ji bal penaberan vebûn û hinên din jî ji bal enekesê vebûn. Lêlbendî wêyekê bûn ku ahengeke mezin ji bal hêzên siyasîn ve li Hewlêrê bê li darxistin. Lê tê xuyanî kirin ku hêzên siyasî xwe nedane ber vê yekê. Lêvegera siyasî ew wekta gotî enekesê ew kîjan rêxistina Kurdê Rojava bi ek û li vir kar dikin, rastî karê wan tim lawaz e. Yani xwe nedan ber em bêjin doza ku ji wan dihata xwestin, ticarî meewlalî xwe nedîtin, tim kêşeyeke wan hebû, tim mişkileke wan hebû, em bêjin bi tev demê re û bi peyê dê re. Bêtiriye heyvekê bi ser damezrandina lêvegera Kurdî de derbas bûbû. Gelek Kurd li bendî wêyekê bûn ku di rojeka wisa pîroz de hemû hêzên siyasî li Qamişlo yan jî li deverên din ahengeke berfireh û yekgirtî bi hev re pêk bînin. نه من نکاری و هفدورا بکن اوا برادر هباری می تفدمه بتناخوا کرن لقامش له الحمد را بتناخوا کرن تو اعتبار نکرن انه والله لبگرک چی بویا و د طرف سیاسی به اتفاق کرنا تا اهمیت ندانه به صرف ابدا انجمن نشتمانیا کردی لوی در بریار ستان دوی دمه دنها انه الکمپا جه هر کمپا کی گوهی تيدا احتفالات وبيرانينا شي بكن 12 آذار بنابي انا كسيوي تبي کو بیرانینا ای سالیا 12 آذار یکم حرکت بو پشتی دامزراندنا لوگرا کردی لتبي کو انجمنا کردی او تفدم جی دگلک خالان دل هم نکرنا هر وها لوی کی جل هم نکرن کووی بونه نل روجاوا ونل کردستان عراقي ونل اوروبا جی بهبره پیک بینن و یکیتیا گو بحث دکن با اواک جدی برچا بکر شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز حولیر